Ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza. Iyo ni Yahawe TV mukoresha yanditse na subscribe. Nge nitwa Akimana Ernest. Duhera mu karere Rwanda ruherereyemo aho inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro yashya irakongoka. Mu kagari ka Kamashanyi mu mudugudu wa Mbagira mu murenge wa Kamembe Rusizi, inzu ya Nyirahabe ya mbere mu wajumwa usanzwe ufite ubumuga bwo kutabona yahiye irakongoka ndetse n'ibyari birimo byose birashira. Ni ibintu byari bifite agaciro kangana na miliyoni 15 z'amanyarwanda, aho hitabajwe izindi imbaraga ndetse bitabaza na kizimyamwoto irazimya kugira ngo idakongeza izindi nzu. Cyakora muri iyo nzu nta kintu baramuyemo. Iyi nzu yatangiye gushya guhera saa moya, abaturage baratabaza, ubuyobozi nabo bukomeza kuzimya uko bushoboye. Iyi nzu yari ifite amabati agera kuri 80 yahiye arakongoka, nta n'ikintu na kimwe bakuye mu kizimyamwoto. Yahageze nyuma y'umwanya muto ariko wari umuriro mwinshi cyane. Icyo yakoze no gukumira kugira ngo iyi nzu idafatisha izindi nzu byari byegeranye. Ntihari hamenyekana icyatwitse iyi nzu kuko yaba ba nyirayo ndetse n'abandi bari muri iyi nzu, gusa barakeka amashanyarazi. Inzu hamwe n'ibyari birimo byari bifite agaciro kangana na miliyoni 15, ikaba ibaye inzu ya kane ihiye muri aka gace nyuma y'amezi 2 gusa ashize. Reka twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho tugiye hirya y'imipaka y'u Rwanda nuko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yiyunze kuri Kisekedi mu gushaka gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko azakomeza gukora ibishoboka byose agafasha urubyiruko rw'u Rwanda kwibohora agakuraho ubuyobozi buriho. Aya magambo Ndayishimiye y'ubushotoranyi ku Rwanda yayavuze kuri iki cyumweru mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko rusaga 500 i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Ndayishimiye yumvikanye abwira urubyiruko ko abaturage bo mu karere babanye neza, ko ibibazo biraho yise ko hari abayobozi babi. Yakomeje avuga ko yitegura gukomeza urugamba arimo kugeza n'abanyarwanda batangiye kotsa igitutu ubuyobozi bwabo. Ati mu karere abaturage babanye neza, ndabizi neza nta bibazo biri hagati y'abaturage, ahubwo ikibazo ni abayobozi babi. Urugamba turimo rugomba gukomeza kugeza ubwo n'abaturage b'u Rwanda nabo batangiye kugaragaza igitutu, kuko ntekereza ko urubyiruko rw'u Rwanda rudashobora kwemera gukomeza kuba imfungwa mu karere. Iyi mvugo ya Ndayishimiye ishimangira ko yiteguye gutanga umusanzu mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda mu cyo yise kubohora urubyiruko rwagizwe imfungwa. Isa n'iya mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Kisekedi wagiye ugaragaza kenshi ko arajwe ishinga no gukura ubuyobozi bw'u Rwanda. Kwikubitira mu bahise bamaganira kuri iyi mvugo ya Perezida Ndayishimiye harimo ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi Olivier Nduhungirehe wagaragaje ko aya magambo y'umukuru w'igihugu agayitse. Ati ntabwo byumvikana uburyo umuyobozi w'igihugu cyo muri Afurika ushinzwe urubyiruko, amahoro n'umutekano yifata akajya imbere y'ibendera ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe akizeza abanyafurika guhirika ubutegetsi bwa guverinoma yashyizweho mu buryo bwemewe n'amategeko. Ni ibintu birenze gutandukira inshingano yahawe muri Gashyantare 2023, ahubwo ni ugutandukira cyane amahame yatumye umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushingwa. Mu mpera za 2023 nibwo umwuka wongeye gututumba hagati y'u Rwanda n'u Burundi nyuma y'aho Perezida Ndayishimiye yumvikanye avuga ko iki gihugu cy'igituranyi gishyigikira umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwe. Ni ibirego u Rwanda rwamaganiye kure rushimangira ko nta nyungu rufite mu guhungabanya umutekano w'u Burundi, cyane ko ahubwo hari hashize igihe rushyikirije iki gihugu bamwe mu barwanyi b'umutwe wa Red Tabara binjiye mu Rwanda binyuranyije n'amategeko. Kuva icyo gihe Perezida Ndayishimiye asa n'uwiyunze kuri mugenzi we Felix Kisekedi umaze igihe kinini yarijundutse u Rwanda. Ubufatanye bwa bombi bwongeye kugaragara kuwa gatandatu mu muhango w'irahira rya Kisekedi winjiye muri manda ye ya kabiri. Ubwo Ndayishimiye yinjiraga ahabereye umuhango, abanyamakuru ba televiziyo y'igihugu mu kuva ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo RTNC bavuze ko ari inshuti ikomeye y'iki gihugu kunga ubumwe na Kisekedi ku kibazo cy'u Rwanda. Amakuru dukesha igihe yizewe ashimangira ko umubano wa Perezida Kisekedi na Ndayishimiye ushingiye ku madolari 5,000. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko kujya yishyura buri kwezi kuri buri musirikare w'u Burundi uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gice cy'Iburasirazuba bw'iki gihugu mu rugamba rwo kurwanya M23, ingabo z'iki gihugu zihuriyemo na FARDC. Ndabashimiye kandi mbifurije ibihe byiza. Nitwa Akimana Ernest, mukore subscribe kuri Yahawe TV. Amakuru yacu nahangaha tuyasoreje, ariko kuba tutatangiranye reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi. Twagarutse ku mukecuru wo mu murenge wa Kamembe, inzu ye yafashwe n'inkongi y'umuriro, ibintu byose birashya birakongoka. Twagarutse kuri Ndayishimiye yunze kuri Kisekedi ushaka gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Yari zino zo mu mujyi nyine nziza tu. Iyo singa tuzituruka he? Mutobora amasinga y'umuriro. Now we're